kat pa me faren kata mo mau af paru ya te tau program fa wiki kweni ya tau sia se Facebook ka aya ko tau tokoni pe o omi me folofola he elo na hoko ko fa hino hala ke te mo tolu ngai fitu ge mo me ai o tau felonga ke e program kweni ko weekend ko fram ge to e fa mama fa ia matiu wa he wa ko le son ko speri pe a hon pa ko vesi wa tolu ki vesi o pehe, pe ane alu o nofo i e kolo o kui ngō ko Nasareti, koe hui ke whakamo oni ke mea na erea ak e kaupalofita o pehe, e ui ia ko ha Nasareti. Ko wangi o tokange uhinga e whakaukau e ui a si isu ko e Nasareti. O weke ilo he kau toko lahi e kau whakatoto i tapua, pe ko whe koe palofita koe, ai koe na ne erea ak e mea koe ni he talamai, e matiu e ke te tau tolu ke whakamo oni e mea na erea ak e he kau palofita. Ai uk mahino pe ka kau palofita toko lahi. Na naurea ke mea koe ni koe Nasareti. Ko Nasareti e tunga koe e whokau fō ne o slaivat kai tau proklama ki mua atu hen. Koe kolo ia hange koe tuku a wholaha koe tonga pe koe tuku a whātumu. Pe koe whanki kolo tae i loa pe koe nukureka. Ngai kolo e tuku ia koe ke tuku he halalahi, tau lere tau toi halalahi la tau whaahau alu ki mua me ngai whetu koe ka tuku ia ke ma wahe ia me he hala whanonga ko whanonga e kakai ke ngai kolo mahu inga. Ai ko Nasareti na e pehe. Ui ngai koe lau koe Nataniela o pehe. Ai e mao halerei me Nasareti. Koe me whawhekike e kau siu, whai e sene vai fitu na o pehe ai. Kai kia palo fita ia na e kikite e hau me kāreri. Nā ke na honga na tolo ilo e tala noa kwhai e aisia wahe hiwa. Kai ke, hanga whewhe ai ui o si isu koe Nasareti. Sai, koe whakauhinga beni a aku. Aia, koe mea nehe kai te ke mao e koe e ngahi tohi commentary ko ke kumi ke ai. Koe whakauhinga ina aku. Koe rea Nasareti, koe te whito i rea o rea Nasareti, koe fo i rea koe Nasala. Koe Nasala kono uhinga koe huri, koe waa. Pea o ngā pe whakau motu ai aisia vai taha. Ka weme fo i rea ia o whakasino ai amanaki whakamisa ia koe aha isleri, koe fo i rea koe semaka. Koe tāna koe ni koe rea whakahe peluen. Sai, koe hae whai kehe Nasala ai kutuk mea Nasareti mo semaka. Koe Nasala uhinga koe huri, hange koe ni ka pahafu akau e tu usi, pe a huri befu akau, te ki huri hake mea, ai koe whakaukau whuka e sea tahataha te tau lawe ki ai. Koe semaka, uhinga koe huri te tupu hake me kere, hange fu akau e ne astu usi ia ke mate. Pa te tupu hake me kere kere. Aia, koe whainga tu unga tai amanekina. Ai toi whakatupu mo ui, pa ukia e visone ia, koe Nasareti, koe visone ia o e whakatupu fo ou, koe visone ia o e whakatoe tuu e otua, koe visone o e talanoa o ririu mo ui, o e hanga e otua o whakakehe. Pa ko uhinga unga aki, koe huafa whakamisa ia e nia o e otua, a huri, a Nasala, a semaka. Hange kou tānoa, o koe ki hanga he kau whakatorto i tapu ia, o whakatokanga e ki whekau aki koe e Nasala o ngā aki ia, whuirea whakahe pelu o ngā aki a sea vai tātaha mo semaka. Koe whuirea whakahe pelu ia o ngā aki ia sākalaia waheono vestaha ua. Ko sākalaia waheono vestaha ua pe o kutu uai e ui ia ko hahuri. Aia koe ki whuikonga ia ko tō mai koe mātiu he ni ko behe ku whaaofi au pito ki whuikonga koe ia. Kia te au koe whuikonga ia uhinga mātiu. Lau koe kau palofita e uia ko ha Nasareti. Uhinga ia kia sākalaia waheono vestaha ua. Koe ntuko honga taki mamata ki mautoro. I e ngahi pot wholawhola ke he i he kau palofita ko nau tala noa ki he hoko mai a huri. Pe koe hoko mai a Nasala, pe koe Nasareti. Aia, koe taha ine ngahi huafa whakamisa ia o e otua o ka hoko mai. Aia, mo whatongai koe ahoni, o ngā ake he toenga whakau fo ou, ko sisu koe palofita me Nasareti. Sisu o Nasareti. Pa ko whangawek mau bea ue rea sisu o Nasareti, ke whakamahu inga e tu unga tangata o sisu. Koe tangata ia. E koe o tua ka kato e ka koe tangata ia, mehe ki i kolo tae i loa ko Nasareti. Sai, kono ngāwe agen koe, whuirea koe ko uhinga koe huri, pe koe waa, ai uhinga no ui, e ui ia ko ha Nasareti, pe e ui ia koe huri.
Ko sele mai vai wa tolu, ko ves ni mate tau kamata mea. Whanau ke laina sele mai pe sele mai wakai. O ku hoko mai ha taimi ko si hovain me tae ha mai aia te ufoko tuwai ke te evita ha huri. Ha semaka, ko fu ile whakahe pe luia, pe ko ha nasala, ha huri, maha oni oni, aia tene nofo ko e tuk, pe tene whai whakapoto, pe tene wheia e whakalao me totonu i e whonua. I hono taimi o ona, e tuk maaria e siuta, pe nofo nonga isleri, pe a koeni e huafa e ui akia, ko si hova sitikenu, ko si hova ko tau maha oni oni ang. Sio? Uia koe huri maoni, uia koe semaka, uia koe nasal, uia koe nasaret, he koe ha. He koia, ko si hova siti kenu ia. Ko si hova, ko tau maoni o nyanga. Mo mebe, ko konga whakamotuana e pehete nau maoni o tau he lao. A lao koe na hiki, e tohi maka o anka Moses, ka neka i lava fokia. Koe uhi hena kaki nau lao kina tō tau hia, ko hinga ne taki pōpula i kina tolu, tōku pōpula i Papiloni mo Asiria, mo ngai whetu, koe kina lawa tau, kaki nau lawa o whakamā oni kina tolu ake tau, o ngahi lao ai otua. Mangare otua tūtuni, ko komina ni te fo owenia, te uwhai ea, te uhoko atua, koho mou mā oni anga. Aia, ko hinga noe ko Nasareti, uhinga ia hono uio si Isu koe Nasareti, he ko si hova siti kenuia, ko si hova ko tau maa oni anga. Ono ua, ko aisea vai wha vesiua, whanong koe tānoa ni aisea vai wha vesiua, fo ile ta tau pe koe se maka ka ko uhinga kono uhinga koe huri. Aisea vai wha vesiua, pa talamare koe vesi uruakia, he talanoa koe tohi tapa moritoni. I he taimi ko ia e hoko ai huri o Sihova, huri o Sihova, fo ile ai. E hoko e huri o Sihova, koe mata lerei anga moe whakalangi langi, pea koe fua e whonua e hoko koe pore anga moe teunga ki e toenga o Isleri, pea e hoko o pehe, koe whakatoe o Saione io, koe toenga nofo Jerusalema, koe hingoa e ui aki nau tolu, koe haa maha oni, aia fua pe i Jerusalema kua tohi ke hoko ke kau moui, o ka kua fufulu e atonai, ai mau tunga e kau tahine o Saione. Sio, e uia koe huri, se e hoko mai e mata lerei a huri, a Nasaret, a semaka. He koe ha. He e hoko ia koe maa oni anga e kakai koe ai otua. Pea e ui ka ke ngata pe i he kakai atua, kai ui kato mo nau koloa Saione, uia ko haa maa oni ai kakai, ko tohi ke hoko ke kauma. Ai ko tohi nau hingoa tohi e mo ui, ai tohi ake taata awe la mihe tamai. Tene fufulu, sige, koe whaunganya ne whakamaa oni i tau tolu. Koe whaungain tene hoko ai ko Sehova siti kenu. Koe whaungain koe uhinga no noe koe Nasareti, koe uhi he tene hanga whakamaa o ni tene fufulu ai mau tunga e kau tahine Saione. Sio koe kakai lotu e nia. Tamlako ki tau tolu kone kakai lotu tau afung beg tau tolu ko whai whekau, tau maa o ni on, pakapeke tau whakau tau tolu tau fie mau, ai whakamore koe tau fie mau ke ui ki tamasi koe Nasareti. Koe ui he hoko ia ko tau maa o ni anga. Ka whakako tau tau tos maa ni whiunga pei tau tau lakanga whai whekau, pe koe lakanga setuata, pe koe lakanga malanga. E ui ia koe Nasareti. He tene fufulu, ai mau tunga hono kakai. So ka mau tunga koe ngai fu tunga koe tuu. Fuoloa ne tuu pa ku kai ke toi hangea koe hatunga. Ko whakai nā turu koe ngai angala pe tau mo ai afungi, ai siokita, ai whakavaha ai tangi ke tuu ata, ai tae ofa. Ngai mea eno ko pe tau tau tole siasi. Koe ki tangata tau te whakatongai, ka koe mau tunga koe ia. O kwe mau e ke haua, ai ki tamasi koe ni peui koe Nasareti koe ke ne whakama ai mau tunga koe ia. Kono koko ai sea vai tata. Manu ko tak mamata ni ki mautol, he ngai bot wholawhola ko uhinga ki e hono uia koe Nasareti. Pa ko bot wholawhola ni ko ne ngawe a ke fuirea koe Nasala, kau mea Nasareti. O ngawe a whanong ke ai sea vai tata have si uraki te uload me e mo iwa. Pe e fisiki mai harito me sinoi akau o sese. Pe e fua hahuri me hono aka. Fuirea fua hahuri me hono aka. Koe Nasala e. Pea o kunofo hifo ki ai, a lau maari o Sihova, a lau maari e poto mo ilo mea, a lau maari e whare i mo mawhai, a lau maari e ilo i o Sihova, mo apasia ki ai. Pea koe apasia ki a Sihova, koe ne whanguna nā mo. Sio koe toko tāgo e ni. Winga no e koe Nasareti. Ke tau ilo koe toko tahi e riringi ke lau maari maari o Sihova. Pea koe toko tahi tene tābua ki a ki tato lau maari, koe sio koe haue me lau maari o e whare.
mo e mawhai, so ke mea mdau whi mau. Koe kau whare ko mama koe ni nau whai pena toi whare i, koe ke nau mana toa mawhai, ke nau whakaivia ki tau to ke tau mo ui ak e nau whare i. Ki tamasi koe ni, e ui e koe Nasareti. Koe ui e ange ke lau Mario ato nai Sihova, koe ui ke ha ui mo ne whare i, ke ne whakahino hino ki tau tolu, ki ngahi, mea koe ke tau talango fua i ki whina ngalo i otua, pa ne whakaivia ki tau tolu. Ki tau mo ui, su tano paula ke o te mo kona he uaine, taimi kona e ne kakai, o te mo kona he uaine merie. Kai tu ke tau tau whakafonu ki motoro aki a lau mare maa onioni. Pe kuanga whewhere ono whakasino e whakafonu ki tato ke lau mare maa onioni, lawa e fsau vai nima. O kuhoko kamat pe whamiri, ai hoko ai huse pani tio ofa ki hono waifi o hange koe ofa akalaisi, o tuku e te mo ui ke more, te to o pe soni vai fufulua ke vai, e oi waifi pa mo i whanau, te hoko kita koe se vaniti, koe ulu koe i akalaisi, oi whamiri. Koe hoko, koe se vaniti. Pe anga nofo i waifi, ke heu se paniti, koe uhi, hange koe anga nofo, ai se asi ki a kalaisi. Sio, koe fua ia e lau maari, koe mat pe whamiri, pe tok alu atuai, ke ngai tala noa koe fua e lau maari, hahe tau mo. Sio ka koe ki tamasi, e ui e koe Nasareti, koe Nasala. He haui me lau maari o Sihova, mo e mawhai, ke ne whakaivia ki tau tolu, ke tau mo ui aki, ai ngai whare i koe kune o mai. Ke pako ore wani ka sākalai, tō pe whawhora ua, ko sākalai a wahe tolu, pa koe vesi walu. Whanau, koe tāna wani sākalai, he ko sākalai a, o ko mau me vesi whawhora, koe ani te tuk whakaoske, ko sākalai a wahe o no vesi tahaua, koe pot whawhora, ko me mātiu. Ko au ia, ko heke te ke mau koe me ha commentary ha whetu. Ko mau bena koe me tau sias koe ni Facebook a, koe whakatotoro bena a, koe ilo ke hanga kono ngā ke rea whakahe pelu, i tohi tapu, mai anga hano ngā aki ngā he kuonga. Kaike, sākalai a wahe tolu vesi walu o peheia. Whanau ngamua, siua, taula e ki lahi a koe, moho kau whakawhi ao. Taratu koe tuunga tangata taipe, ai whaahingana. He koe au eno kou whakapua tu tamayo e ki kohuri. Se koe koe whuirea, se maka, kohuri. Pe koe tamayo e ki ko Nasala, se maka. E uia koe Nasaret, koe whakapua tu, koe unga whakapua, koe whakahatu, koe tuku atu e tamayo e ko kohuri. Taratu. Koe maka ena koe tuku he ao sio siwa koe e whetu i fofonga ki a taha i maka. Ko au eno kou tongi hono tongi ko seowa sāpautia me tae hamai. Pe te awe e kovi e whanua ko ia i ha aho pe tasio. Ui ngano ui koe Nasareti. Ui ngano ui ko huri. He koe ui koe aho koe e hoko mea huri. E hanga e seowa awe e hia hono kakai fui aho pe taha. Sio hano mau inga ia. Ko ui whatongai manduka ngai whai lau koe Isleri, nei whai e tā, ke tau ke tau. Ko au mau inga tā ki Isleri ka whakarerei a hongo fura mahina hono fitu, nei ui ke sāpate ngai sāpate. Ko au pia tā nei hua taula eki, me whai lau whakarerei a Isleri ke potu topu tapu koe tāpane kare me tembare. Pe nei whai whakata ui a koe ke whakamanatu, koe ke lava hafo i whai lau, koe ke lava he toto ia whakamanu, ke awe whaka au furi e tau ngahi anghala. Koe uinga ni hoko hono ui koe Nasareti, e ni hoko mai koe huri. He hanga i Sihova o awe he ki tamasi, koe ne fui aho pe taha. Tene awe e ngahi anga hala kato pēra koe kāinga. Ute ke toi fua hia koe hui ko hia hataha. Koe kai mnau kape meka te au he Facebook kaka moi loi. Nau fua e nau tolo e kuhia. Te nau kawa hia beki nau tolo nau kei fua hia ki nau tolo. O sanga si sua awe e tau hia. Koe uinga e tau. Te nofo ki ta fua hia, nofo ki ta whehia ki a taha. Seo ko te nofo ita ke ta whea, te toi fua e kita e nehia. Kau sasi isu ea ko Nasareti ia, koe huri ia, fui aho pe taha, na ne whai e whei lau pe koe na tau whia mau, awe e tau ngahia. Moila aho koe na e hanga e koe he otua awe hia a te vita, a tu i koko te vita. Ne alata ne tane ko tala ke whai ki fui tala noa koe, ke tangata na ne to e lami pe a masiva, o ne whei lau pe pe te, pau ke tau mde tō daho koe, pe peanga ne tane koko ia. Pe whakapea pēte uta kua uhia. Pe talange ne tane, ko awe e Sihova hau hia. Au ko ia, he pēte halau ia, ke hia a te vita. E toenga to hita. Tau ilo me sāme ni mataha, tau ilo me sāme tolua, ai vete hia a te vita. Ka wai ke te halau ege ia, pehea no awe e Sihova e tau hia, he ki tamusiko ni koe Nasareti. Pa koe vesi whaka osile vai koe, he lau kau palofita, mantu koe hunga e tau tak mamata ki moto he lau kau palofita, he tau mai matiu. Koe hunga ni alo nofo Nasareti, koe hui he lau ia koe Nasala, koe Nasareti. E watonga ko sakaia wahe o nore vaini, pa koe vesi tahaua, pa behere vesi tahaua. Pea
Rea kia te ia o pehe, koe wholofola ni a sewa sapat, ko ena ai toko taha o ku ui ko huri. So ko information ko ko pe Matiu e uia koe Nasaret, e uia koe huri. Fui vesien, ko ena ai toko taha o ku ui ko huri. Pea tene huri hake mihono kere kere, pea tene langa ai tempare o Sihova iyo. Ko ia tene langa ai tempare o Sihova, pea ko ia tene fua e langi langi, pea tene nofo, mo pure i hono taloni, iyo tene hoko koe taula eiki nofo taloni, pea tene fau fono, ke ai meri no, pea koe ngahi kalauni e tuku mo o heremi, pea mo o tō paia, pea mo i taia, pea hoko rewa ke vestaniwa, pea ko si i kakai mamao, te na womi o langa i he tempare o Sihova. Pea te mo ilo ko Sihova sapaut ne whekau au ke teki mo tolu. Sike, ko hinga noi ko Nasarete tene langa e whare whakalau maari o tua. Whanau bau hen, bau whalau nga e au hen, whanau whilau nga e bau hen, ke ngau e kone waifonua sa au tātāhe ni ko wharea, ke langa whare rotu. Ko mo mea ka inga nā kurea pēu ki mua, ke langa kone whare ko pure la ke tuku. Pe more whare ko ia, whakauwha mo vete asi asi. Te hau be whai whakau pure ko ni, pau beke urea kia. O kai koe whare lotu dau malanga. Koe koe whungesi whare ke more e ka kawa e ka kai mo e paanga pe os pa whe whakamau aki koe hui he kuhanga he whai whekau ia to holo pe paanga koe hui loto e ke whai ene vision e pa hau ia me hui ngā whakalau maari e tokua koe whinangalo ni otua ke ai e fu kere kere ke langa e fu api tokua e siasi. O mea ka inga koe whare whakalau maari e uhinga noe ko Nasareti he koe e tene langa e whare. Ko ia na hinga koe wholofola si isu e Matiu vai taha no vesta havalu i e funga makani te ulanga e kusiasi pe kai lava i he matapao heri to whanau tau matapao heri whenga haro i mamani ke whaka auha ai siasi o tua moero me betau ni whaka auha siasi o tua ko whenga ngai panga koe ni whaika vai whekao mai mai ako naki hala ke whakatonu hea i ake nau whima ke langa e whare lotu lau miliona mo rea si kakawa e kakai mo ofa mai wafa e kusi isu kalaisi o tui ke mea koe hare masi isu tala mai. Uhinga noi ko Nasareti, he koe tene langa e whare whakalau maari e koe kakai, ko hinga tala mai, pea e omi e kakai me he mama o langa i he tempare. Koe koe nao mai o langa a e tempare, te nao langa i he tempare. Kakai mama ako tau tolu e, kau sentaire, kau lau e paula e fsova he wawas tātaha, whainga nei mama o mua. O mai tau tolo langa hake he whare whakalau maari e otua, ko langa hake tau toko i he funga e maka mo ui koe. Mo mea ka inga, ka pakai ke tuko e whainga ka whaiwhai langa whare lotu. E ka pe tuko e more e ka kaio e seasi, me he seasi ue siriana. Koe uhi, he ku i kai koe misiona, e koe mea na mau mai, ke mau mai o whakawa ki ai, he mau hono whakanofa i whekau mau te mau langa fu whare lotu. Mau whakawa ke mau tau whangasipia e otua. Pwese wake ahoni, mau ingang ke whaiwhekau e ke lava e ni misiona langa whare lotu, tuai pe kakai e ka pau na lotu mamahi pa nau alu na to mesiasi. Tuku pe koe misiona e whaiwhekau toku hao me fo i mea toku koe mea ni alau maari e. Oua. Koe mea ni alau maari e tu e toi tapu. Te mutoi whaive mea koe na, te mutoi mo vete pe, te mutoi kupe o mouke, pe peri a koe more ngahi api. Koe uhi koe unau koe ni talanoa ke wholofola. Tau whakaongo tau toko uhinga noi i tamasi i ko Nasareti. Koe uhi. He koe hao tau maa o niu neanga. Koe tene whakamaa ki tau tō tau ngahi ngalafu i aho peta. Koe tene hanga langa hake ki tau tō koe whare whakalau maari. Koe tene ngahui ki tau tō koe haa maa oni. Koe kakai tapu ai o tua. He tene whakamaa e tau ngahi ngala. Tau ngama mo tua. Kene hanga ngahi tau tō ke tau tui pi ki tai kia Nasareti. He kuia ko sisu me Nasareti. Koe uhi. Tau mo ui ai. E lang hake ai ki tau tolu. Koe whare lau maari o tua. Ke tau atu ngai whi lau whakalau maari. Koe ngai whi lau whakalau maari koe ngutu whai whakawhetai ke o tua. Koe sino mo atamai whaka kato ke whai ho tau riri u tāna ka loma mai tahaua. Koe ongo nima o whai ofa mo whai whaki. Ke kau masiwa e whonua mo ka kai ke. Koe uhe ka ngai whi lau pehe. O whakahau e fua ia ke tau o tua. Tau bigina ki motoro he o tua, tau siasko ni Facebook a, koe sabat whakaosien, tau laka ke whakaosi tau, me ngai aho lotu, koe wate whakaafi make, me te au bere motoro kum nofu sene, ka pau koe ke ha whare lotu, ke alo lotu ai, whakaosi tau, pe koe sabat whakaosi, pe koe ulak sabat e tau, ka pau koe mau lotu, pe ulak sabat e tau.
Pagau ke tau maulot whakataha ko e sabat e tau whai maulotu he ni Petstow he England ko ni Petstow whika tahano aua Iberia Street Petstow o whai lotu he sabat e ulaki he taimi ni maa e whiawhi whakatamu e Sacramento whawhi i modolu i senen ka pau ke fo i pego he nofo nga he sias ko na ke nofo holo ai pau ke loto ke hao wako ke folofola e otua ke whaino hino ko ke Nazaret ka pau ke tau loto ko winga pe sayang e sias ko ni ko winga pe me ko hi he whaino hino lei ko ke folofola e otua ko me mo tu ituri ki ai kai nga loto wesiliana loto to hitap ai ni mau loto fata e England ko ni Petstow i sene to mai mau kore ke te koe ngai mo mau loto kai nga loto ko ni Facebook ke mau tuipi ki tai ke te koe si suo Nasareti. Ko ke hiki atu mei Nasareti, o nofo i langina. Ka kui ko Nasareti. He ko mau maa ni ni anga koe. Ko koe ia, te ke whamaa ni ki mau tolo. Ko koe ke fufulu e mau tunga. Ko koe ke te mau whawhetai ke te koe. He ofa e a whiona ko whai mau tolo. Tau begina mo ha sias koe ni Facebook ka. Ia si Isu Christ ko alo ko mau whamui. Amen. Whamore be. Feinga me bese tani. Ako ofara te mo tol ko tope. Ako fia tau ke mo mau ha afra sta ma de feinga pe afra sta ok atau ki hatau ki tokon e tau sias ko ne Facebook ako ofara te mo tol ko tope. Tau mo ke tau pekina mo tol he iki. Tau lotu atonga tu mo ke fa lot ma tonga. Ko hui ko so to ta ko ni ke tamate ia ni me ke o to tama to ta ko ni. Kau whaki lotu makehe mai si ni ihi koe ni ani kou ngau i tonga. Ta mai mau loto kore ke te koe. E ke alofa mo halau mare mai ni koe hui koe te ue a wha i tonga. Alofa mau loto pa mau rei hoa wha si isu ke te a whai mo e a wha koe ni. Pranga mau teu isi o kakai koe hui. Koe ngai tuku koe ni whakaofa kakai nai tō mai a wha koe pa koe si ni nau kei nofo tuku hau sia pe eiki. E ke anga pure anga ko langa ngai fare si ka kai ko ia ko mga he pia ko na si hai ba to langa fo e ko alo of mai mes mai mo gore wa fa si su Christ o fe et mo e matang ko na alo of mai e ko mai ka fe fa to ma pe yo a ko ke to ko ni mo a fe ia te matang ko na fa mo e ke ngai hia pure anga fa mo ngai hia ka kai mo si ke alo fa mai ko si su na mau moi hu ko sisu na ma Nasareti e Isu Christ ko mau famo oi. Amen. Malo bito mo me mai o farate mo do do be mo tal mo nu he asapat fa as ko ni. Malo bito.